uNkulunkulu wothi bengele right umuntu wonke abafundisi bonke abaphathina wethu umfundisi wethu abana mayidorobheni ubaba nomfundisi udorobheni siyabonga ndokuyamukela lapha John 20 John 20 John 20 from verse 24 from 24 I'll read. One of the 12 called Thomas and also named the twin was not with others when Jesus came. They told him, "We have seen the Lord." But he replied, I won't believe it unless I see the nail wounds in his hands and put my fingers into them and place my hand into the wound on the side. 8 days later, the disciples were together again, and Thomas was with them. The doors were locked, but suddenly before Jesus was standing among them. "Peace be to you," he said. Then he said to Thomas, "Put your finger here and look at my hands. Put your hand into the wound on my side. Don't be faithless any longer, but believe." "My Lord, my God," Thomas said. "You believe because you have seen. Blessed are those who believe without seeing." John 20 verse 17 not. "Do not cling to me, because I have not ascended to the Father. But go and tell my brothers and tell them, I'm ascending to my Father and your Father, to my God and to your God." Give for your word. Instruct us, correct us, empower us. For the glory of your name, in Jesus' mighty name I pray. Amen. Murumananzi Thomas is one of the disciples. Thomas ngomunye wabadisciples. So just akamboya pekutanga he appeared to the disciples. Appear kuma disciples. But Thomas was not with them. Izwi lithi Thomas wayenabo. So vamwe vadzidzi ndokubva vanopa Thomas this message. Abafundi batshela uThomas Kuti ishe tavaona. uthi sesimbonile uJesu. Ishe vakamuka. Uvukile uJesu. Thomas ndokubva abuda pachena. uJesu waphuma sobala. Kuti anditendi. Uthi angikholwa lokho. It's one thing to preach to the congregation. Wenye indaba ukuchumayela. It's another thing to preach to pastors. Thomas is one of the disciples. uThomas ngomunye wabafundi. Yet arikuradza kuti haatendi. Uyatshengisela ukuthi kakholwa. Is one of the apostles. Ngomunye waba-apostles. Apiwa message nechekuita naJesu. Unikezwe imessage yokwenza lo Jesu. But iyamuremera. Kodwa le iyamsinda le. Atoti I won't believe. Uthi angikukholwa lokho. Nyaya yekutenda Indaba yokholwa ine ma levels. Ilamazinga. Maringe munhu audzwa nyaya. Ukambelana le ndaba oyitsheliwe. Tine zvatinogona kutenda. Ukhona singakukholwa. But zvikaenda pane imwe level. Kodwa ngakwelinye izinga. Unogona kunikana kuzvitenda. So Thomas why anotoda Jesu? uThomas ufuna uJesu. But ane message sirilimitra zvakanaka. Kodwa le message engamenzeli kahle. So zvichida disciples vanogona kumujaja. Ama disciples angamjaja. Vanogona kuti uyaatenda but now yekutenda ine ma levels and dimensions. Ukholwa ina ma level ama dimensions. Ikafanana nawo forgiveness. Ifana le ndaba yokuxolela. Munhu atadzirwa zimwe nyaya. Umuntu onile ezinye indaba. Anogona kujaja mumwe munhu. Yakwazi ujaja umuntu. Atadzirwa nyaya iri pamusoro. Uphambanise indaba phezulu. I'll give you this example. Mana nikeze umzekeliso. Vakaita munhu akupinda pokwedi yawo. Umuntu angutshetshe lipheni. Tikabhatidza forgiveness. Singakhuluma forgiveness. Not it's okay. Yatakurai. But pakaita munhu ari pamwana wako. Akurephera umntwana. Tikabhatidza forgiveness. Singakhuluma forgiveness. Uyatifundisa manje esikhuluma. Zvine ma levels and Kula dimensions. ama level ama dimensions. Pain haifanani. Ipain ayifana Ma challenges afanani. ma challenges kafana. So I've decided Wasebona kuti it's good. ukuthi kuhle. Tiregere kusvika level yekujaja mumwe nemunhu. Sekude ukufika ku level yokujaja. So Thomas has kutenda. Thomas kakholwa. He's still one of the disciples. Omunye wabafundi Asi kutotenda. kakholwa. Ndokubva atese condition. Wasifaka icondition. Kuti asingaona mari. Kodwa ngapanya emanqinqa. Ngabata parutivi. Imbambe lapha Ipapo ndinozotenda. zakholwa Which ukuthi means akuda zvitangible. ufuna into ebambekayo. Iwo vhangeri ravanoparidza. Ivangeli yachumayela. Rekutenda usina kubata.
ukukholwa but iyantu yena uchumayela sifuna omunye simele sibamba ukuthi sikholwe. So 8 days later, 8 days later Jesus appeared again. uJesu And the wasebuya. Bible wrote iBhayibheli lathi Thomas was with them. uThomas wayelabo. So Thomas ngiyakwasana kutheni. uThomas nomela kakhulu. But akaramba at the same team. Kodwa yalele ukuthi mina You know, Father, this kind of church, ngiyathokozela you ngecheche. know that by tolerate Thomas. yalele ukuthola le Uthi Thomas. bakamuza. Ngoba bemtshela Akakathi andithende. wathi angikholwa. Wayefana nokuclose door. Bamele Uchaga another belief. omunye futhi. Uthi sudaba noteso. Sifuna abakholwayo. But Thomas, Kodwa Thomas usatenda kwakhe. lo makholwa The wakhe. next service, In next service he was among the people. wayelabo. Throughout this kind of church, inobona kumzisa. Kuti takasiyazi. Pakukura nepakuziva. Kuleni But lokwazi. takafanana. Kodwa Kuti tese safanana. tinoda Mwari. Kuti sonke sifuna So uNkulunkulu. church iri kupa a welcome. Icheche Iri nikeziwe. ku open a hand iyavula to isandla. this kind of a pastor. Kulo pastor nje. Abuda pachena. Ophume Kuti sobala. kana zvasvika level. Mase kuyilizinga Andisi lethu. kuzvitenda. Akholwa lokho. But havana kumjaji. Kodwa abasanye bemjaji. Nokuti mumazuva atararama. Ngensuku esiphila kizo. Ukasatenda. Ungadle ukukholwa. Zvatendwawo nevamwe. Ukukholwa ngabanye. Becoming an outcast. Uyaba i-outcast. Ukasaitawo. Ungadle ukwenza. Iitwa nevamwe. Vanogona kusakugamuchira. Uyadle ukukwamukela. But church ya Thomas. Church ya Thomas. Church inogona kugamuchira. Church yamukela. Abuda pachena. Umuntu ophume sobala. Message. Uthi message. Akuzwanga. Izvi handizvitende. Lokho angikholwa. But the next Sunday. Kodwa next Sunday. Thomas anengani. uThomas yabesilayela. I just love this church. Ngiyayithanda ichurch enje. Inopa vamwe ma second chance. Inikeza abanye ama second Inopa chance. vamwe ma opportunities. Inikeza abanye amathuba. Nokuti mumwe akakundikana. Ngoba omnye Vanhu ngahluleka. vanogona kugara pasi. Abanye bayahlala Oti phansi. uya achaita. Bethi lokho asayenzi. Uya atichada. Asamfundo. But church ya Thomas. Ichurch kaThomas. Inoti nekuramba kwese kwaakaita. Kuyala kwenzile. Akatouya kuservice. Wabuya kuservice. Tikuda kumuona ari pakati pedu. Simbone phansi So nawe. Bible rati. iBhayibheli He lathi was among them wayelabo. and Jesus came. Bata. Ethi bamba. But pamashura apa. Kodwa Kune ngemva. varambirwa kubata. Kulabanye ukubanjwa. So ndakadiscover life. Ngadiscover Kuti life. zvinobatwa nevamwe. Okubanjwa ngabanye. Haisinyaya kuti vakatendeka. Haisi kuti Kana kuti bathembekile. vanonamata kudarika vamwe. Bebathandazwe. But Mwari anogona kungosherera. Chinogona kurata. Ari serious. Omunye serious. Ene pazvinoita. Asiri serious. Option ongekho serious. That's why I understand grace. Yikho ngizwisa ngegrace. Apa ndo pandonzwisisa nyasha. Grace manje. Nokuti kune zvakabatiswa vamwe. Khona okwabanjiswa abantu. But ukavabvunza. Kodwa ungababuza. Makafunda kusvika papi. Ukuthi lafunda la. Unozivana nani? Uyazibana. Haana kufunda kwasho. Akala umuntu Haana ofundileyo. ma-connections Haana asho. ma-connection. But Jesu ndiye akati chibata. Jesu wasesithi Chibata motikari. Bambimota. Bata muchato. Bambimuchato. Bata imba. Bambingi. Iva nevana. Ngoba labantwana. Kune vane shungu. Kulabachisa Kune kalala. vane shungu. Kulabofika. Vanozvimukira sei. Chaka. Zvisiri kubatika. Ngokuita vamwe. Vakatsvagwa ivo. Jesu akaenda. Kwanga kuna Thomas. Thomas haana kutsvaga Jesu. Thomas was among others. And Jesus came. uJesu But wabuya. kana ari Maria. Kama Ndiye kuMaria. akaenda Wahamba ikoko. khona ali. Akafamba. Wahamba. Neshungu dzake. Ngekuchisakala. Akanzi usandibate. Uthongwa mbambi. So Thomas uThomas akasangana na Maria. engahlala uMaria. Pane kakuchinyinana kanoitika. Kulokunye ukuqhenya okwenzakalayo. Tomwe tinongobata it Uthi is. thina siyabonga ubambe yazi Wama thina uThomas. munoshingirira. Thina liyafisela. But hapana chiri Kodwa kule kubatika. nto ephumayo. I've come to this level. Ngafika kule You understand that chinonzi grace. yokuzwisa igrace. Zakeyo waida kuona Jesu. uZakhewu wayefuna ukubona uJesu. Varefunda kubva vamuvarira. Abathe bamvalela. Ndokubva amhanya kumberi. Wagijima phambili. Akaenda muti womuonde. Wagada esihlahleni. Jesu ndokusvika pamuonde. uJesu wafika esihlahleni. Wakhangela phezulu. Zakeyo. uZakhewu Aida kuona Jesu. wayefuna ukubona uJesu. Zakeyo. Kodwa uZakhewu Akaonekwa na Jesu. wabona uJesu. Aida kuona. Lapho efuna ukubona Akaramba. wayala. But iye muti. Yena nasesihlahleni. Jesu wakashika pamuonde. uJesu wafika esihlahleni. Zakeyo. Zakewu yena. Lero kuti kune zvaunotsvaka.
yena nguyokudinga so Zakeo anakuwana Jesu Zakeo ukathola nguJesu Zakeo akawanikwa na Jesu watholwa nguJesu shungu dziripo ukuchisakala It's good to pray for. It's good to go on fast. But I've seen people who don't but ukatasakana the fingerprint yao fingerprint so parataura pamusoro pa Thomas kana kuti Ditmas ende ndikati is called the twin zvoreva kuti zviri kuitwa na Jesu ndiye ari kuzvipresenta sema twins yokufaka njengematwin ndimwari anoshanda nemwisize without faith please God ndimwari anoshanda namaprinciples akhe but pane paanoshanda kodwa kwenye isikhathi yasebenza nezvinoda Thomas ngalokho ufuna uThomas that's why Bible rati ikubhebhile Thomas paakabata uThomas ebamba akavawira pasi oyela phansi my Lord my wathi God uNkulunkulu wami ndikuda ukuthi uli ngoba ngani Mwari amandiitira inditha iwe type yangu ayiso type yangu uni faith kana basi uni faith you can please God ndikana Mwari wacho kodwa uNkulunkulu uya kwandini ungawuya kimi ine mbili kutaura ile ndiyezwe ndinoda inenize ufuna njengoni uni kunonzi kunama uthola uthanda ita zvano ukwenza ufuna wacha nonamatwa kana afuta kukuitira zvano ndibane nyasha dzavo usa osukhona and to make matters worse ukuthi iyamaleta the room was closed twayindlu so eyivaliwe kana imba yakavharwa ivaliwe hakuna chiri tangible chinopinda akulo kubambekayo Yesu anofanira kuapia as a spirit ujesu ayemele kuye njespirit but Yesu ane zvaari kuita kodwa unento ayenzayo akapinda neflesh wangena ngeflesh yet the door was locked izivalo zivaliwe naturally understanding unatural kana dorakiwa maitula hakuna uvaliwe munhu anopinda abulafa wangena but Jesu akapinda Jesu wangena ndobva anopa Thomas wangeza uThomas chiri tangible okubambekayo yet door imnyango haitendere
awuvume okubambekayo kunzima kutshoni ukhona wami empilweni kunenye promotion yayo yakuwe kuletho uthomela ngipromote ilevel of education yakho uyadlula yabazini bakwazi but mwarani kanisa kukanga mwana kodwa uNkulunkulu yalethu ukukhohlwe ebantwini mwarani kanisa kuti manguita siyeni nabo bayenzani bachana lakho for your sake ngenxa yakho isosoka sasibona ungahle ukubona khona noma kwani pride yaba le pride but kamuni kawuni manje kodwa manje ngiyiwona ngani uNkulunkulu yena akhetha ukuthi akangano wenza ukuthi bekhohlwe akazifunga msebenzi awucabange manje ukuthi umuntu wesiyene umuntu womkabela amaphepha emsebenzi weka unokuthi finish wena uyakwazi asokuphelile la bayeka kukhanganwirwa kukhona ukukhohlwakala kakuthi mwaraka yamlevurako ukuthi uNkulunkulu wabuyakulevu yakupanyashaza unikeza umusa kwele ukuthi unothemba athi uyakholwa tinelani silabantu alinyaya abanendaba zinotozikanga ezazakalayo but abantu bakathuza ukuthi ignore kodwa abantu bawukhohlwa ngakho lokho I remember there's a friend of mine kulo mngane wakhe akatalona mno akarona wathi uthatha umuntu amthathayo abantu akayeni mashoka ayita abantu babuya lamazwi ababekhuluma konseling msikana warona udlulisela ntombazana yemthetho manje ayita ro vetu mane evidence okunye kwakhona kwakune evidence bada nakura pamono wake kodwa akazange amnyali akura pamalisi bayalalekho ebona ukuthi yenza report abayakusiripoti akatotisa kwa yakatofa wathi alo ufile lo yakatochikiswa bamdlisa ondoda bali lo bali kuti mwaraka kwanja kodwa nyasha uNkulunkulu angawutholela umusa mwaraka kwanja nyasha angawutholela umusa bali kukhanganwirwa uyakhohlelwa ende ukazviziva ezinye izinto bali ungabazazi kukhanganwirwa ukuthi wena lapho bakuxolele bakhona kodwa kwabuya kunjalo kule blessing ephile empilweni yakho njengoThomas uyakwazi ukuthi unoThomas wakho umuntu othoma wakwazi ukuthi ayame umuntu umkakhe no wonder anapa akaphiwa mwana anephiwa umntwana kuNkulunkulu akabena naye bomba bahamba ukuthi wakaba understanding wabasisi ukuthi imali ayinokushekela abantwana yakayiphiwa namali bathi basipho so umuzila shadiphiwa namali yakwazi ukwenza ukushatira mali wakhe nokuthi anotakata isamarriage yakhe ona ukuthi zvinorambisa zvikuyalisayo ndinozviziva kuti pane zvakauya pandiri
illustration. You can tell about the illustration. Unaona this picture ya wedding. Waone picture ile wedding. Akaona kati t-shirt kali kwa style. Mtu mwite Ndio ndio. mshaka ni vile unaona. Ya bese fagio so. Anapendeza na watu wote. Aba peleza ile kwa. Eso. Fagio uso. Hadi aanze mwenye kiss the bride. Kiss the bride. Unaona msafi. Kiss the bride. Sasa kwa kweli katika kiss kasi. Katika lanzi la familia. Abese falele skula. Ndio tusiska. Atiskapa. Kuti ndeni asha. Ita bayo. Sisi mwangu. Wasiska. Sasa kupeleka. Kwa watu peleza. Kuna mabega. Na baada ya kula wewe. Kimi hizo. Sio ni asha. To worship him. Favor. Favor. Because he can do without man. He don't favor you.
uchikurubiwa n'abakozi ukopewa mabaya mandu bali ndakubasa kwako emsebenzini wakho ubone bali pasi kwako ubone abaphansi kwakho. I'll give you this. Let's start to do as can But I really no shame and sin. Silenza amandla. Mana mchele. Akakuba simba hilo. Ongeza amandla yako. Yini chwaila. Hakuna nacho mtu kana kana kwa tusikwa wadala. Unacho kwa contribute. Hakuna chochote kwa kuleta baba wa support. Mtu tunamwambia ile mtu tunamwambia Kutwanganze kubochweni mukasandishanyira lehle kumvakatshela I remember kumpa kwangu ndomushawo ekhaya ngaledo mosha bakaita prayer manero besenza iprayer ntambama bayithi mwari ndiri kunamatira vari kumatorongo ngimthandazela basemantolongweni ndamuchembera chidwa umsarikazi ethanda bandazoverenga nyaya yaJoseph ngase mbalida wakajoseph kune vanhu vari namaprayers kuna abantu abakuselongweni yawa ina kuchachwa zviri they are suffering for nothing basafara yet nothing iwe une mentality yekuchacha kuti wasaka ineko kutsotsa kuna ngalelisela Alright, iwe zvawakatsotseka sasika wena njengoba wayenza ubutsotsi wangazakala waifanwa kuenda wawumele uhambe phela wena but ulitsotsi riri panze kodwa ulitsotsa liphansi urikuseka matsotsi ari mukati elihleka amatsotsi aphakathi dayasiri mwari ngakho kungasonkulunkulu akangoti zvingonyararo wazi ukuthi kuthulwe oraiti ko zvikasanyararo oraiti ungahle ukuthulwa ke tanga mangwana qalise kusasa kuti wawakaudza washo futhi lo wamtshelayo ungoti oshamwari zvakundiremera kuti kunzima ndakumbotaura waita unyazona ndiri pamawani wawubona ukuthi kunzima tine vanhu vane nyaya dzawo silabantu abanendaba zabo dzakangochengetwa nevamwe vanhu ezagcinwa abanye abantu tine vanhu izvezvi silabantu vane kathesi mamarriages abanama-marriages akachengetwa agciniweyo nepassword ngepassword pakangoita era chete kungaba nempambosi password ikalike ipassword le iphambaniseke ibeke iyazakale unoswera wapa rusefu uyahamba ekhaya uchiseka vamwe uhleka abanye havana kurongeka kahlelekanga iwe uri kutemba password wena uthemba ipassword vanhu vanojaja so abantu bayajaja so sometimes vari mutsoka dzimwe chete besenyaweni zinye kune mukadzi akabatwa act of adultery kulo mama wabanjwayo endabeni yomfevu John chapter 8 John chapter number ndokubva 8 vamuunza pana jesu bamletha kujesu vakatakura matombo bethwele amatshe but they were ready to stone him befuthi namhla zamtshaya vanoti jesu ndokubva ataura ujesu wasesikhuluma amazwi kuti kana pana asina kutaza makungiyelo ungazake wone ngatitange ukanda kachayo vanodira jesu harambe kuti ujesu kayali ukuthi lichaye kuisa order pamakati odwa kuba kuti abachaya vasati vatadza ndo vari kutanga abangawonayo abangazange bewone ibo abaqalisayo saka zvanzi vakaenda vanhu kuthiwa abantu basuka bahamba kurati nedzimwe nguva ngezinye isikhathi mabata munhu ubamba umuntu kuti muzobatwawo uthi lalibanjwa nokuti ndo pamatozizikanwawo futi yikho lapho liyazakala khona isame team ukuthi kukubatana lisame team vari libanjiwe kungobatana but isame team ikubambana kuphela but isame team Thomas favor yawaitirwa ifavor oyenzelweyo aitirwe Thomas ayenzelwa Thomas autendi kai awukholwa Thomas ende uri pastor pamusoro pazvo njalo ungupastor futhi ndokubva waramba message uyala imessage yekumuka kwatenzi yekuvuka kwenkosi uri yakho pastor ungupastor which is punishment yake ipunishment was yakhe supposed to be big yayimele ibe nkulu mwana wesangano Maria umntwana webandla uMaria ndiyamukira kugowa uvukeleni emathuneni Bishop Thomas Bishop Thomas ari kuti anditende izvo uthi angikholwa lokho akwenzi lokho but ane nyasha dzawanirwa kuthi lo Musa utholeleyo Moses ari paMeriba uMoses esemayo mwari vamuti taura nedombo uNkulunkulu ethe khuluma lelitshe vanhu vanwe mvura abantu benatha amanzi iye ndokubva ari wadombo yena wachaya ilitshe mvura ndokubva yabuda amanzi aphuma
tiri kuchikoro sesikolo tainzi wrong formula twa wrong formula haikupe correct answer ayikunikeza wrong but correct pane answer problem kodwa kuMoses kule and problem speak to the rock wakhulumela itshe Moses yena wachaya ma results kodwa ndokuvayita ama results so aphuma tine vanhu vane ma results silabantu abana results kufundzira kuti vari right bacabanga ukuthi ba right nganga kune dzimwe unyasha zvazo kodwa kulo munye umusa sekuti neurongo ukuthi hwako noburongo bakho mwari akakanganwira uNkulunkulu wakhohlwela ndokubvaita zvimwe zvinhu wayenza ezinye izinto zenza Samson uSamson wakaenda kumba kwechifeve wahamba endlini yeswebe akarara kumba kwechifeve walala endlini vanhu yeswebe vakamugarira pasi abantu bamlinda egedini baba noti akamuka pakati besithi singamvuke ebusuku akatakura magedhi wathwala amagedu akaenda uSamson nawo pagomo wahamba rebro la entabeni haasi kubva ku all night kasuku all night kusleepover ka usleep over akatangira masleepover elele kusleep over Samson uSamson akabva kusleepover esuka kusleep over ubva abuda ine power wathola amanye amandla zvoita sekunge mwari vari kutsigira kungani uNkulunkulu yasekela isleep over Samson anogona kufungidzira kuti uyacabanga ukuthi anga achita zviright usenze kuright gamba mwari pane paanongozvineredza uNkulunkulu yazehlisa mudzidzi dzake nenyasha dzake emushini wakhe nokuti vakaijaja feya ungayijaja feya ndofunga kana nesukuparidza apa paridza zathi uchumayela mwari vakati ndakuita tunhu twangu uNkulunkulu angathi mfunge izinto yami you know the old testament your testament mufundisi kuti apinde muhall of the holy umfundisi utangene ku of holy aisungwa tambo pa wayebotshela intambo enyaweni nokuti ukapinda usiri right obungangena ungekho right wayifira imo wathi uyofela phakathi bethe sitakatofirwa naJesu uthi nasafelwa nguJesu imwe timu ledu laitofa ino itimu yethu nabaye babefika babesifa ngoba wayisungwa tambo babekubophela intambo ekuti kana watufira obungafela phakathi akuna futhi akulo ongangene ekuthatha udonzwa oshuyiwa badonsa phansi intambo bekukhiphela phandle samfundzo ndokuthi indaba ngiyokuthi chetambo chikadzoka mfundisi okwentambo ungaphenduka yeah naye asiri Jesu ngako ngaseJesu akazvideredza owazetisayo akasiya denga rake wachiza ulakhe akaburukira panyika wehluleka la to save us ukuthi ezosindisa amazango hapana chataigona kuposta nacho sasingasoziziphosa hapana chataigona kuzvitutumadza akule nacho kuti sasingakhukumeza muutera hwedu ngoba ukuthi ekuthakathekeni witnessa. kukhonesa kuwitnessayo mwari vachitiitira uNkulunkulu esenzela ende kana wazviziva manje ungaba kwazi kuti manje hazvisi kuitwa nokuti ndiri right ukuthi akwenzwa ari ngoburight kuzviita nokuti akarurama uyakwenza ngobuthembekile you must fear God kumele umesabe you must love him kumele umthande you must worship him kumele umworship you must keep on trusting him umzamule nokuti ari ukuthanda kukuitira ngoba uyakwenzela zisingaitirwe type yako ongayenzeli itype yakho handiziva ndiri kushumira angazi nitshumayela kubani because isu kwati kugara kuharare lapha abahlala khona eharare kune imwe nzvimbo nonzi kuma-avenues kuthiwa kuma-avenues kadarika neko ungadlula khonani kune vasikana nonge vakamira muroti kulamantombazana ami emgwaqweni ngavatarisa zvavari ungabakhayela abayikho khona utarisa timu dziri kumba ukhayela itimu ezisendlini unyazonosaka nyasha uyabona ukuthi umusa ukhona because imwe type iri ngoba pansi enye itype ephandle lo type yemukati iyitype yaphakathi type yemukati itype ephakathi daitori panza iyitype emele ibe iyi phansi ukainzwa iyi ungayizwa leyo iyi ukaitenda ungayithemba leyo iwe kaThomas awusunguThomas wena pane zvimwe zvinongoitwa naMwari kukhona okwenziwa uNkulunkulu kwete nokuti pane zvandagona hatshi ngoba uyenelise something but the goodness of the Lord kodwa ubuhle bukaNkulunkulu zvokuti Zakeyo ritsotsi uZakewu litsotsi Jesu unohostwa naZakeyo uJesu uyahostwa nguZakewu nyika yese ichitoziva ilizwe likwazi kuti kumba ukuthi kwaaenda endlini lapho yakhona ekwemutadzi ngoba lowonayo kuti Jesu ukuthi unozvideredza Jesu yazehlisa unohostwa ayehostwa nemutadzi lowonayo saka Zakeyo Zakewu akunozochinyira vanhu awunyeke ufuna ukuqatshela abantu kuti ma-stories ukusitshela ama story I remember ngitaura along these lines uyake ikhuluma indaba kuti leyo vanhu kuti vakaitirwa ukuthi zvakanaka abantu bengayenzelwa kuhle nenyasha dzaMwari ngomusa kaNkulunkulu vada kuomesera vanhu bawomisela unenge akudza vanhu uyabetshela abantu maybe 5 ways ukuthi 5 ways how to make it how to make it iwe hapana 5 ways wena kula Thomas kunyora book uZakewu wayengawazi 10 ways 10 ways how to host Messiah ukuthi uhost Messiah sano makatonzande ndiyakakokomba kwake wanxuswa ekhaya Zakeyo buruka tiende yehla Zakewu sambe endlini awusiri wakatoenda ayisuhamba naye naye ndiyakatoenda yena uyahamba nawe saka usazoda kuomesera vanhu ungawomisela abanye wagona ukwenelisa kwakho akurevechi ukwenelisa mwana wona witness zvandikuta omunye angwitnesela lokho umuntu ari enkulu right iwe umuntu oright but way in return kodwa ku they return are abusing you kodwa bako abuse
akula manotse Ndine ngulibezo bantu bantu kukuitira. kodwa umthandazo May the ovumeza grace of God umoya overshadow you. uNkulunkulu akufa Ukuthi uliko moya iwo. ukhona umoya njalo Nekudzikama kwakho kwesi esuma kwakho in return ku-return uri abuse. ku-abuse Ngokuita vasina kudzikama. abangathumanga Ari kufara mzimba idzi. abathokoze endlini zabo Saka nemwe nguwa munyora akazonyora. omunye umbhalo wabhale The race is not to the swift, wathi irest ayisikulaba but swift to the strong. kodwa not kulaba abaqinileyo Time and chance kodwa i-time and chance are given to all. iyenzakala kubo bonke Azviziva kasimba. ayisikuthi Ziva uqinile kangwara. hlakaniphile Nerimwe gore anza atarisa. ngomunye unyaka ekhangele Akati ndakaona varanda. wathi ngabona inceku Vari pamabhiza. ziphezu kwamabhiza Madzimambo. amakutala wamakhosi ehamba ngenyawo Zvakatozikanwa. wezakala Kuti unyangwa ari pabhiza. ukuthi noma esebhizeni Haisitaipi yepabhiza. ayisotaipi Pane yasebhizeni kaera anoitika muupenyu. kuyi-ero May wezakala God correct that error in unkulunkulu your life. angayikorekta ku-era Iwe unofanira kuinjoya wana yawe. enjoy Kuti dzimwe nguva isikhathi akagara pabhiza. othi asebhizeni No small house. yi-small house Iwe umuridzi wena wemurume. umnikazi wendoda Ndori kufamba netsoka. uhamba ngenyawo Era iyoyo i-era kwako. leyo Mwari ngaakwanire nyasha. unkulunkulu kakutholela umusi It's not fair. akuve Kwawakashingaira. lapho wachisa Marriage kazi yako nekwamakafa. imereji yakho But izvezvi leyo kutaura kuno. kodwa ngikhuluma kanje Mufunga kune munhu anotoziva kulo muntu okwaziyo kuti murume wangu ukuthi umkami ane munhu waanodana naye. kulo muntu athandana laye Kune anotoziva ari mukadzi. ukhona ekwazi Murume engumama wangu ane munhu waanodana ukuthi naye. kulo muntu athandana laye Asi pano togarisana. kodwa lapha siyahlalisana Bozi kugarisana nekudanana zvakasiyana. ukuhlalisana lokuthandana kuchiyena Ndakati imwe saini yekuti onye munogarisana. isaini yokuthi liyahlalisana Munogarisana mudanani. alithandani Saini yacho liyahlalisana iri izi. iyi isaini yakho nilula Kana mwatoda kukisa mumwe. omnye ngafuna ukukisa omunye Unondobvunza nzinda. uthi kanti indaba Why bosi munogarisana. ngoba liyahlalisana phela Ungatoitwa suspect. Tana. ngikugcinana Inofunga iculture ere. mbona ngani i-culture Isu patakakura nevabereki lapho vedu. sikhula abazali bethu Hapana pandakaona iyi. azange ngibone Amai vangu vachikisa baba. umama ekhisa ubaba Kana. azange ngibone Chadaiona ifight. engangibona ifight Maybe kisi inoitwa pa wedding naye. ingxa ikhisa yenza Nokuti kwethu iri official. ngoba iyo-official Ndeyekutotumwa. ngeyokuthunywa You the bride. yokuthi ungakhisa Lawa umbride mwanano. sebethetheni You may kick the You bride. may kick- Amina vazvichinja sesa. Zvinofanirwa kuita normal. umele ube normal Hazvisi normal. awukho normal Unotozvibvunzwa kunzi chii chaitika. uthi kuyini okwenzakeleyo Hazvichadiwa izvi. akusafunakali But ari vari kuzviita. kodwa ukhona okwenzelwayo Anda. inceku Vari pamabhizi. ziri phezu kwamabhizi Madzimambo. amakhosi Achifamba netsoka. ehamba ngenyawo Munyori akazvitaura. wabhalayo Akazi iera. wathi era May God correct that error. unkulunkulu kacorrect era May God correct that unkulunkulu error. kacorrect Uri mwana waMwari. unkulunkulu Wakatengwa nenyasha dzake. watengwa ngenkazi Zvinofanirwa kuitika mauri. umele kwenzakaleyo Romedzi Mwari zvaanoti. unkulunkulu Whatever is not of God. lokho ungasoma unkulunkulu Chese chisina kuitwa navanhu. wenzwa ngunkulunkulu Chese chakarongwa nomuvengi. angikholisa But I'll remain with kodwa you. ngiyabe ndani Kuti there is power of association. kulamandla ku-association Because Jesu haana kuenda kuna Thomas. ujesu hamba Jesu akauya mumba manga muna Thomas. wabuye endlini okwakulo Kuti thomas vadzidzi vakaungana. abafundi babe Thomas was among them. uthomas wayelabo Came. ujesu Which wasebuya means chakayeupa Thomas. okwanceda uthomas He was in the right group. wayeright kugroup eright Seko rako rine nyaya. iseki yakho ile ndlela kuletha ukuya kuwe Pamwe Satan. kwesinye isikhathi ayiso sathane Timu rako. ithimu yakho Rinokonzera zvinouya pamunhu. iyabangela ukubuya kuwe Saka une power yekuchinja timu. ulamandla okutshintsha ithimu Kana vachikuunzira zvisiri izvo. mabe kulethela into ezingayisizo Right association. i-right association Ine blessing kainako. ilesibusiso phakathi Mark chapter 2. mark chapter number 2 Murume bayihle ungena emnyango vakabreaka roof. babulala iroof Bhabha rangu robva rati. ibhayibhile ithi Mark 2 verse 5. umark 2 verse 5 When Jesus ujesu saw their faith, ebona ikholo lwawo not his faith, atsho ukuthi ukholo lwalo Their faith, ogulayo ukholo including lalaba the team. abamlethile ithimu
He saw their faith wabona ukholo lwabo and he said to the paralytic, wasesithi chakatanga kulogulayo kuonekwa uqasa ukubonakala kutenda kwetimu rake ikholo lefaith wera yetimu yakhe unakutangira faith aqaliselanga ifaith faith kuonekwa kodwa ifaith ibonakala uNkulunkulu wathi ifaith ifaith kabani he saw their faith yalabo abangani bakhe wabona ukholo lwakhe kuramba uri within the team uyalulokhu usetimini kune naleyo law of attraction kuya-attracta kuyadonsa kune ezinye izinto zvinotouya kwauri kunokunye okudonsayo kune zvaunoshedza kukhona okubizayo nekuti unoswera kupi obutshona ngaphi mechanic umekanikhi nekuda kwefield yake ngenxa yefield yakhe ambufa akatora grease kasoze thatha igrisi achizora paworksuit agcobe kwesuit but anongoerekana ane grease uyabona sele grisi ndo field yake ifield yakhe inoattracta izvozvo iya-attracta khonoko every field yauri ifield okuyo ine law of attraction ilokhu ekudonsayo character yako ikharektha yakho ine law of attraction ilalakho okudonsayo usati watombonamata ungakathandazi mwari ndipe mukomana right unokuti ngicela indoda eright zvauri izvozvo khonoko yikho zvinhu khona zvazvinotomboshedza kuyabiza lokho vakasataudza okubiza vanhu vacho okungakabuletha abantu bakhona mwari ka unkulunkulu mukutendeka kwavo ekukholweni kwakhe atore zvakaipa kathathe okubi achisa pane zvakanaka afake kuhle so paunoti mwari ndiri kuda ari right unkulunkulu ufune right kunongoya type yako kuyabe itype yakho eright nokuti iye mwari wacho ngoba unkulunkulu wakhona haangatori zviri right kathathe okuright oisa pasi right akufake endaweni engekho sa right dzimwe zvinogona kuitika okunye kungenzeka sano vanoita kunyika usudiniwe emhlabeni vari kuya kuchechi kuzorora ubuye echechi kuzothatha kwete kuzonamata achi uzothandaza ko zviriko kukhona phela akaudzwa walethwa chechi echechi kunofanwa ripo ukuthi aneta kunyika yakeo sediniwe aya umhlaba kuzorora sefuna ukuzotiyenda ukutendeka kwamwari manje ukuthembeka kwankulunkulu unosangana liyahlangana echechi sister vakanetawo nenyika lo sisi wathi dinwa umhlaba vaya kuzororwa sebuye uzoyenda munochinja kwekuroorana liyatshintsha indawo unotoziona yokuthathela mamumba liyabonana sesendlini tate ukuthi takavarana laphana apa sani siyavalana isemtimini semthini Thomas association yake association yakhe ndo yakava yaba breakthrough yake breakthrough yakhe he was among them waye kubantu he labo was among the disciples waye lama disciples and Jesus came uJesu wasebuye he was among them waye laba ama ana disciples kutoka achivhakacha ega kazange ehambe yedwa Jesu akatomirira Thomas uJesu umele Thomas kuti aende kuchechi ukuthi hambe church chechi inotokosha zvekutodaro ichurch iqakatheke Jesu akatomirira Thomas uJesu amele kana Thomas waenda kwakaungana munhu ungahamba manjauya kubuthaneko ana labantu kutsvakwa panze ayikho phandle there is power kulamandla in association ku association the door was locked umnyango wawuvaliwe but Jesus came kodwa in uJesu wangena phakathi okuva athi bathi bamba Thomas zvinobatika azvipinde pa-closed okubambeka yakungena umnyango that's a uvaliwe picture ipicture yekuti mwari vakutokuitira unkulunkulu munana uyakwenzela isimanga kuti zvakuzvibatika utho kwakho kubambeke handisi une zvawakabata mulife kukhona okubamba but empilweni ukanyazozvitresa kodwa ungakutrace that was God doing a miracle to you unkulunkulu ayisenza isimanga because kuwe ne-effort yako ngoba azvibatwe i-effort netype yakho yako akubanjwa nguwe handiziwa ndiri kuminista angazi ukuthi akasangana itshumayiswa nazvo angazi ukuthi I'll give you this one testimony mana kunikeza itestimony ehlale phansi mutime yecovid isikhathi secovid somebody called me on phone omunye umuntu wamfonela ndokubva azviintroduce wazi-introduce achi ndinonzi shumba wathi mina ngushumba I'm a Seventh Day Adventist Seventh-day Adventist. so Seventh Day you understand Yawazi waseventh-day. nochechi ngokuwazi zaite zvakanaka Ezichitha especially nakutonika sana especially nangine Because now they Saturday haiti kupreaching the streets yakapfuura kwainaya vanhu vakakwamira mvera vakatambira kuti dedication ikaho especially zvakandibata so the Lord has instructed me kuti uye office because mutime yecovid I don't think it's a tough but for this whole year the salary but ndakaimbirwa kugara kana iye akatondiudza yena wamtshela kuti mwari vati ukuthi ndiite unkulunkulu uthe ngenze lokho kwete bamunini wako hatshi uba mncane kwete sekuru hatshi wako ukhulu wakho kwete kungwara kwako hatshi nekurongeka ukuhlakanipha ivo kwakho ndo vati kodwa suta yena imfano uthe yenza so nikena pane mfalo zvinhu zvinouya mulife kunezinto ezibuya empilweni madhoo akakhiya amadoza evalekile the man let me say his name
Ana imucho. Anotitaino kukamshika. Wakwenza. He owns a bank. Ule bank. Ndiye muridzi wako. Ngumnikazi wayo. He called the street preacher. Wasebiza umuntu westreetini. For a salary. Uthi uzothatha salary. Ini ndiona Mwari. Ngiyabona uNkulunkulu mina. Apana pandakamborota kana kuzvifungidza. Kazange acabangela kumbe uphupha. Kuti ndichatsvagwa nemunhu anenge iye. Ukuthi ngizadinga umuntu ofana nalo. Kana imagination. Noma kuma imagination akukho. Madongo akavhara. Amadhozi evaliwe. Wozi ili nawe kuchikoro. Indaba yesikolo. Zvambotaura pana iripo. Akule khona. Saka chinhu chakadaro achingouye kutaipa kadaro. Njalo ayibuyi kutaipa njalo. Madho akatolowa. Akatozavaliwe. Nema connections. Ama connections. Akuna nani connecta huyo. Connecta huyo. So Yesu akapinda Mungu. Yesu ndiye wakakiwa. Unofanya tikilata. Yesu ambaye perfect the miracle of the miracle of faith and the beauty of faith. The next thing man. Aisha sema akapinda kile au ndio yako. Zanga zote ushamahazi ushamahazi. Yakuti wega uchapupura wewe. I want us to pray. I want us to stand. Fundisukumi. Unamate kuna Mwari. Thandaza uNkulunkulu. Kana zvakaitika kwauri. Makwenzana kuwe. Unamate wokutenda. Abangani bami vachiriko kwandakakurira bakhona lapha vachirikuita zvataiita bayenze ngangwenza difference yangu navo difference yami labo God called me uNkulunkulu wambiza dai asina kundidana uNkulunkulu kazange yababiza izvezviso bathezi so ndichitokorokoza kumaini ngikorokoza kozi vamwe vangu vandaikorokoza nawo abanye ngangikorokoza nawo bakhona I remember ndifuna nevana vangu vasikana because ndashanda kumaini kukwekwense esebenze Sekuna Thomas mukanditi chimira hapa chishumira ndinewe nasuno Mwari wangu ndinokupa imbiri yose nekukuremekedzai. It is by grace. It's all about your grace. It's all about your grace. It's all about your love. It's all about your favor. I give you glory. I give you praise. Mwari wangu ndakupa imbiri. Mwari wangu ndakuremekedzai. Mwari wangu ndakuongai. Makandida mukandidana makadurura nyasha dzenyu dzisiri nyasha Baba, dzisiri nyasha Baba, dzisiri nyasha Jehova mandaiva chiro inini, dzisiri nyasha Mwari wangu hakuna kwaiendwa, dzisiri nyasha Baba dai ndakaparara, dzisiri nyasha Baba dai ndakaparara. Ndakutendai Mwari I
of Jesus.